Pagkalong ta in da'wat bihayaun in panagnaan wajib haakil walid ha mukallaf amunin ma'rifah unin hati sin ma'rifah unin hakikat sin ma'rifah hasupaya matayma sin kita hasupaya taymaun in pag-ingat ta pa Allah Ta'ala sabab mataw din higong hakas inakulong na maingat magtuhan in siya yaon mag-ingat magtuhan surun na ini kaingatan ta intimbangan sin pag-iyanon ingat hapangadjian ta bihayaon yari ta kaya sulat law ta al-ma'rifah hiya al-jazm al-mutabiq lil-waqi'i an-nashi an dalil an ad-dalil ay hatin ya in pag-iyanon ma'rifah siya na in jazam in hati sin jazam gawgut al-mutabiq lil-waqi' ima atap siya hajimajatu an-nashi an ad-dalil salta guwa siya ring hadalil amu inin pag-iyanon ma'rifah gawgut ima atap hajimajatu guwa ring hadalil ay hati ni in makagawa ha definition ini di siya matawag ma'rifah in makagawa hanasabbut ta bihayaon di siya matawag ma'rifah biya din dagus biya nalong sin kita al-jazam amun in gawgut laong sin mga ulama sin kita maratibul ma'rifah al-yaqin al-dhan al-yaqin al-dhan al-shak al-waham al-jahl amu iniin taritib sin ma'rifah al-yaqin bangta amuin butangan person laung ta may mga 100% in makawa ta rin nun hayakin yaw amo yaw in pagyanong gawgot al-waham atau adhan hiruun ta na pa mga 51% sambil madto pa 99% in shak hiruun ta na mga 50-50 in waham tumagna dahil nga mga 1% sabil madto pa 49 bang tabutangan percent in jahal 0 wayroon tuon so intay maun ha ma'rifah hamuok da hamin taritiban yad tukataan hamuok din tay maun amura in gawgot amura in 100% ay hati niya bang in pagma'rifat mo pa Allah Ta'ala tumugtub daha 99% wala pa ko nakapagma'rifat pa Tuhan sa subay yaqin amin yung pagyanon yaqin gawgot labi na bang pagduwarwa na asyak labi na bang jahal amoy may panghati tuon so in pagma'rifat pa Allah Ta'ala al-jazam wal-jazam hati niya suway yaqin inyan to amin hikaisa nasabbot ta definition sin kita in hikarwa niya al-mutabiq lil-waqi' amon alaw na imaatab hajimajatu ay hati niya apabila yung pagma'rifat mo pa Allah Ta'ala pag-ingat mo pa Tuhan bukon imaatap haamuin jimajatu kaniya di matawag ma'rifah how na binaybayan how na pag-ingat mo biya na sinimian ka yaon lang mo ang sasakatan puti
hawa yaon. Pagkat tumuway roon, itumin yaon. Wala imatap haji majato. Bukun siya ma'rifat. Suraydiha mutabiq lil waqi' ini laung in nakagwa in pamaham si mga Nasrani, mga Kristiyan. Amo in pamaham nila sin tathlith, amo in Trinity. Ama, iban sin anak, iban sin spirit, ang pasila imian habuk din Tuhan. Di siya matawag ma'rifah, sabab wala siya imatap haji majatu. Sabab in jima jatu, bang siya tu, di siya mahinang hambuo. Subay tuod siya tu, di matawag ma'rifah, sabab wala imatap haji majatu. Inyad tu hikarua. In hikatuniya, an-nashi anid dalil. Matawag ma'rifah. Ingat mo, indawa mo ba't in ikaw maingat magtuhan, suwa igwa na yung hadalil in pagmaarifat mo. Suwa igwa na yung hadalil. Ay hati niya apabila kaw magdaawa habut uno-uno, labi na hapagtuhan, suway on dalil mo. Uno yung dalil mo, sinaun in Allah. Uno yung dalil mo, in mattan Tuhan, amo na in Allah. Uno yung dalil mo, batin Allah Ta'ala way panagnaan. Uno yung dalil mo, batin Allah Ta'ala way kahinapusan. Subay ang dalil. Ang pamatawag ma'rifah. So pagka subay ang dalil, nakahuwain pag-iyanon at taklid. Amo na imasabot ta susungon insyaallah. Taklid. Pagkasubay ang dalil, sin pangadji, sin pag-ingat pa Allah Ta'ala, nakahuwain pag-iyanon taklid. Unin hati sin taklid.